13. maj 2024. Gledate Uranak, uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. Kan odaje počast Akiri Kurosavi 77. izdanjem plakata koji slavi moć bioskopa. Zvanični poster podignut je iznad Palate festivala. Ovogodišnja slika preuzeta je iz Kurosavinog filma Rapsodija o avgustu iz 1991. godine. Ističući delo japanskog reditelja, organizatori festivala rekli su da poster služi kao svedočanstvo moći bioskopa koji daje glas svima, bori se protiv zaborava, poziva na jedinstvo u suočavanju sa opasnostima i pomaže u lečenju i popravljanju živih. Naslovna strana današnje politike je centralna tema. Srbi nisu narod dželata, već narod žrtva i to je tema koja se nalazi na svim naslovnim stranama. Danas skandal na inauguraciji prve predsjednice Atina. Naslovna strana današnjih večernjih novosti, Dan sećanja u Donjoj Gradini, Srbi narod žrtva, ne narod dželat. Praktično je ovo obeležavanje juče je obeležavano to. Naslovna strana današnjeg Informera o Danu sećanja žrtve nezapamćenog ustaškog pira, lažu o Srebrenici, a ćute o Jasenovcu. To je centralna tema današnjeg Informera i juče je obeležavano to. Naslovna strana današnjeg Informera o Danu sećanja žrtve nezapamćenog ustaškog pira, lažu o Srebrenici, a ćute o Jasenovcu. To je centralna tema današnjeg Informera i kojom se oni bave. Evo i nekoliko tema sa našeg portala k1info.rs. Drecun na sastanku Vučića i Makrona očigledno je doneo rezultate po pitanju zajednice srpskih opština i rekao je da za prijem takozvano Kosova ne postoji konsenzus, već procenjuje da je moguće skupiti dvotrećinsku većinu, a sve to na temu prijema Kosova u Savet Evrope. Konferenciji o kojoj ćemo i mi pričati. Šok u Rusiji, Putin smenio Šojgua, ministar dobio novo imenovanje i to ko će ga naslediti pročitajte i na portalu k1info.rs, ali i koju funkciju će Šojgu obavljati u budućnosti i komentarisat ćemo između ostalih i ovu vest. Teorija zavere, diskvalifikacija, zvižduci, protesti, kalkulacije i na kraju pobeda države, praktično čija je pesma postala favorit tek u završnici takmičenja. Kako je bila Eurovizija? Bismo bili u Bratuncu na trgu, imali koncert u subotu, pa mislim, ja sam pogledao malo, gleda, prati vrlo duboko unutra, tako da ja nju uvijek pitam. Isto kao na utakmici. Isto kao na Novakovu meču, da. Zato što ja živim sa jednim koji mi je rekao bolje otpevala u polufinalu. Stvarno, ja to ne čujem, a u stvari mi glasamo. Ali žiri čuje. Mada kažu da je bolje otpevala jer žiri glasa noć pre. Izvaredno, to je suština, je tako, Marko? Da. Boško, doći. Cupka tamo iza vas, nešto bi da progovori, znači da kaže. Pa već je on pričao. On se već s vama ispričao. Hoće na lakat. Na lakat, da ne. Bože, kao sa Eurovizije da si došla. Da ti kažem, ako nešto jeste... I ne treba da se gleda kao kazna za dotično ili dotično. I ove što je diskvalifikovan. Dakle, si da jediš sa zastavom pored nje. Za državu Srbiju da odustanemo sledeće godine. Žalošli li melodije, oni jesu iz tog žanra, iz te struke. Bilo je 10-ak sjajnih numera. Na Euroviziji. Pa jest. Upravo je. Ne smijem se, nego stvarno, znaš, ali nije pamtljivost na prvo slušanje jedino merilo, znaš, nije. Ali nismo ga slušali jednom. Življavam nikakvu kritiku što mi se ne dopada, ali postoje muški i ženski rod. Sad uvođenje... Da rešimo problem, ali kao insistiranje do tih nivoa... Ne, pa i tu čeka me Jelena tamo. Hoću da kažem. Ali mislim da je tu i stvar estetike, jer pazi, Končita, on je, sad ću kažem nešto, sad počeo da me gledaš.